Assalamu alaikum біздің көрермандар. Бүгін сіздер менен Suak онлайн админи Умар. Бүгін сіздерге машина жалбачарында машина автоунаалар көрсөтүп барабыз. 222 son номерден баштайлы анда. Бисмилля баштадык анда. Бул Nexia Уздеу. Бисмилля. Салондар приятный екен. Сразу отыруштан. Кожа. Жыл 2012 екен. 1.5 простой мотор. Механика. Машина чындап прям сон екен. Nexia номер 1 болса керек базарда бүгін. Салондар, багажниктер таза екен. Запаскалары бар. Açılışı, жабылыштары жакшы екен. Eşikleri. Hazır kapotunu açıp görelim motorların. Motor tarafını görüp kalırız. Bağısı 350 bin iken içine düşüp arzandatып бересиз да. Мына аккумулятор жакшы экен, антифриз. Ич таза экен. Машинага сөз жок. Номери деле номерге окшоп, машинанын өзү деле жакшы экен, Notiko'du bugün görüp çıkarız. 96 yıllık eкен, 08 объем, расход топлива 5-6 дейт. Механика 210 bin. Bismillah. Yok. Video tartıyorsun. Maçtan son eкен. Tikolar номер 1 bazarda bugünkü номер 1 dese деле болор экен. Жакшы экен. Состояние жакшы, таза. Kapotunu görüp görüyoruz. Motorların içi жакшы, таза. Майжа etken buyursa. Жакшы alıp жүрүp, жакшы караган экен. Kimden eкен? Сол aka. Канча саат? 210 bin aka. Номер 559 мен 52 53 83 екен. Кызыккандар чалып сурап көргүлө. Машина жакшы экен, бирок таза экен. Eşlikteri de жакшы экен, сонундай. Кейки матчысы красный цвет екен, мына кып-кызыл. Прям женский екен да. Аялдар үчүн сон машина екен. Автомат коробка 2004. Салон ичин көрөбүз. Ой, бисмилля. Салон деле мындай. Приятный, жакшы экен. Мягкий. Машина жакшы экен, сон. Аялдарга ошону советую. Arkası dele жақшы ki. Подлокотник. Салондар аябай таза екен. Багаж деле
Жакшы экен. Огнетушитель бар экен. Запас баллонда бар экен. Бардыгы бар экен. Жайында экен. Аквариум. Тонировка сон машина болуп калат экен. Вай, машалла, жакшы экен ичинде эле, мотордор жакшы, таза. Беркиндей, вот блестящий, сеппесе деле машина таза турат экен. Сөз жок. Баасын 350 миң дейт. Номерине тартып койсоңуз. Кызыккандар чалгыла эле, машина жакшы экен. Мага жакты. Баллондары деле жаңы экен, мына полну жаңы коюп туруп. Кийинки машинабыз Matiz автомат коробка 2004 08 объем. Баасы 300 миң дейт. Салондары родной экен, өзүнүкү жакшы. Приятный гидравликасы бар экен, автомат. Жакшы машина экен. Капотун ачып көрөбүз. Мотору деле жакшы экен. Мажой окшойт, мажой экен, жакшы, таза. Баллондары деле жакшы экен. Баллондары жакшы, тонировкасы жок, аквариум. Приятный машина экен бирок. Багажында көрүп эле. Запаскасы бар экен, родной. Прям блестящий, мәзза дейді, мәзза. Машина сөз жоқ екен, машалла. Азыр көрөлүчү машинаны. Автомат коробка Matiz 08 2004. Номерин көрүп алгыла. Кызыккандарга. Светте жакшы экен. Sprite. Sprite салондар жакшы экен. Магнитола. Прикреплениясы бар экен мына жерде. Автомат коробка. Багажник. Чол кийгизип койсо, бирок машина таза экен. Салам алейкум. Запаска жок экен, бирок запасканы алып алса болот. Дискалар бар экен, жакшы. Баллондары жаман эмес. Баасын канча дедилер? Баасын 320 кеми бар дейт. Бирок алыш керек экен, миниш керек экен. Полный на ходу дейт. Matiz серия номер 3. Бисмилля. Автомат коробка. Matiz по-любому приятный экен да. Ой, жакшы машина экен.
2008-08 автомат коробка. Içi приятный, таза екен. Приятный, жақсы жағалап екен. Полный электропакет. Arkası ручной екен, беркіне механик. Мотор жақтары деле жақсы екен. Таза жаңы машина екен. Ешқандай ржавчина, ешқандай жаман жері жоқ екен. Май ағып қалған жерлері де жоқ екен. Прям машина на ходу. Алыш керек, миниш керек дегендей. Басы 450 мың дейді. Дискалары да жақсы екен, алюмин. Номері 717, крутой номер екен. Бүгін Матис салат өсеткен. Матис серия 2. Механика 2006-08. Матис электропакет алды. Светі жақсы екен. Салондар таза, родной екен. Өзінікі. Motorun içi. Jimden kene. Mına болады әке. Motorun içi таза екен. Машина жақсы екен, таза. Бағасын 280 деп жатсат екен, 280 бір кішіне түшіп береміз дейді. Қазір қазанды тексеріп қойлы. Свет сон екен. Қазанды қандай екен, қазан? Қазан жаңын қойыпсың, жақтан орылған екен. Көріңізші. Қазанда мұна жер кішіне. Машина біреу таза екен, жақсы қылышып тұр. Запаскасы бар екен. Машина қышқа деле даяр екен, балыш керек екен, миниш керек екен дегендей. Салон yaxşı екен. О, баллондарды уже зимний қойып тұр мына. Қышқа даярдап қойып тұр машинаны. Номер 999 мен 95 0080 екен. Қысықандар чалғылы. Российский АвтоВАЗ, Жигули 2107 автоунасы. Жылы 2010 екен, 1.6 объем. Расход топлива 7-8 дейді. Машина с виду прям молодежный. Жақсы екен, салондары деле жақсы. Қазір оператор салондарды көрсетеді. Молодежный, прям жақсы состояние. Прям идеальный состояние екен. Пробеги деле анча көп емес екен. Болады. Анан арқа салондарын көрсеңіз. Салондардың потолоктары жақсы екен, өзінің родной.
Дискалары деле, баллондары жакшы, родной. Машина, сонун машина экен, просто эси жок экен азыр. Капотторун ачып, багаждарын ачып сизге көрсөтөйүн десем. Бирок машина мощный экен. Баасы 300 миң дейт. Погода деле ызын колтот, Машалла. Российский АвтоВАЗ 2107. Моторлары жаңы привозной экен. 2011, бирок машина сакталган, жакшы машина экен. Жылы 2011. Пробегтери аз экен. Пробег 19500 дейт. Салондар таза. Прям полный родной экен. Машина жакшы. Родной. Но баллондары деле прям мощный экен, өзүнүкү родной. Прям молодежный, жакшы машина экен. Кээде шундай. Бунун пробеги 29 миң экен. Бунун деле жакшы машина экен. Состояниясы жылы 2005 деди, бирок жаңы берлер сразу алмаштырса болот экен. Аккумулятор жаңы экен. Антифриздерди куюп, уже кышка машина даяр экен. Таза машина экен мына вот. АвтоВАЗ жылы 2016 экен. Машина сонун экен. Номери тартпай, катар мı? Мобильный номериңиз бар беке? Вдруг клиенттер сурап калса. Канча? 552 мен 99. 99 22 99. 552 мен 99. Болду. Рахмат. Жаштар сүйгөн, молодежный. Honda Fit. Правый руль. Автомат коробка 1.3. Жылы 2005 кен. Басы 700 миң. Кем болса керек. Машина сонун экен. Азыр капотун ачабыз. Капотун көрсөтөлүчү. Салон жакшы экен, Салонду көрсөтүп койсоңуз. Мотору. Аккумулятор жаңы экен. Сер көрүп тургандай. Шумизоляция. Жок. Сатылып атат экен аке. Багаж. Багаж деле жакшы экен. Казандары родной, таза. Өзүнүн родной запаскасы бар экен. 700 миң. Малометраж азыр күндө элдер сүйгөн машина болуп калды.
Кругом. Приятный свет екен, дискалары, баллондары жақсы екен. Рахмат. Урматтуу биздин көрөрмандар, биздин каналыбызга подписаться кылыңыз. Биз силерге жума сайын машиналардын бааларын жана машиналарды көрсөткөнгө аракет кылабыз. Рахмат.